5 p.m. ewo kaswa na baby am dey kaswa lorry station no kasa Mpesuaso dwumade na ye dey brawi wutu senya East constituency ya kaswa ka hu bie na enye honko budumura me ade nyina da wurawura mu emiamia ahodo akeka bomu a na ye dura wutu senya East constituency Mpesuaso da ka ha dey ba etere adwene papa ne ba ahodo a ye hunu ene ye tiremu o ba kaswa ya eka ewutu senya constituency ihu ya ade aha opedwadie pa ne kase mpomponso a na sie central region na yewe na ohwese dia edwadie ekoso ha na emu odiye ade a omo ye wa ha pa na ye kuayo na afa edwadie kuayo no ewom de na nso nkronkron ketwa na kuayo no na mom dwadie pa maton eno na wo eye wa ha se ye uhwe mara se population census so ekọ so 2010 edi adanse ye se ni pe egu ha no be 108,422 ya 4.9% na oka Ghana nyina bomu a wo mukura bie na emu no emema wo mu eno so 48.1% the mano eya homi chichemu aduonu baako eti ponkro 51.9% ya wo mu edija wo mu ni ade nyina no tum se ya chichem kama wo mu eye adwuma titu ya ewa se ye no ye ma ne mema wo mu enfie no ekwana ne ye ne mom ekwadaa dodo no ale ko school ma empanyufo no so bi nya adwuma nyo enu tire no ya wa say we overhead for from yoye ohwe mensa benku anifa so a na aye main lorry station ya baby apeso nko bia within the constituency ni region ni mu no obefa no akwa akopie na mom nyame anim ni kurani am se kurai pani nim se pani wo kurai mu pa amfie bebre ni a ye ka ho asem akade me ni bani e behunu no enye no na ese me hunu because ura lorry station wa ateche esum ho no asa wo mu egu ano em se wo mu a etutu trotro ho no wo mu ntua hwe esuo to ananum nie ateche ta ho no ene border bi esum ho no nya asem keto kurawei Ghana kurai em se paninim na panyinfo wo mpa nyame anum kurani e bi ho ha be die ya de bia meka se metere madwene efie bebre ni panyinfo bebre ni ye hwamo ye wo MCs aba abesenko emprempre kura fofra ho Yahudi awamoria kaswa a whole new overhead wo masie border na sunsum fa baby ya utumu so ofin kra be se kwa central region na ama wate e wo kwan no so eno so ba me no eno no de eno no wo hwe kwan ya yo no fofra wura na atwa mo ho asia ye tikurom ha o enso ye dwene ho se yade ahodo ye tutu ye kwalala ne ade enkoba na se suban we de yade de bebre che kurai ya yenya hunu se su e wo Ghana fo ho edi mpanyimfo ma hu se suban nyentu om so suban nyenti na ga titi mu saa na ye de bre e wo kurom ha enya asem ketwa so ja e be ndai enti enya driver vo ni bi ebedi nkomo mi e bi so mo se nyenye mi alo se dia me hunu no saa no mo hunu na trotro mate na sai ayo ya frau sai ba cho media bisi na mo station we eno ene sai station dia agu isi aye hu senior omo be ya me enda omo yin abakwan wo kira na omo dia ko inside ya hwe senior mpanyufo ne dia be nti ne omba kan no yeso ebedi so na uyi free ho a say traffic ne dia aba from kakra aba from traffic ne dia isi omo abie kwan ha dia na tumti aba from kakra na mom udu malanja shede kwa na traffic ni mom kakra trotro mate da we ye adwuma bie na ye ne di nkomode aguso ene kasofo trotro wo mo atwika ibie ye de omo twetwe nkoma ahwe se ne mia no se de aye hunu no sa na ti ana na mudidi wa ha obi mudidi wa ha mo na se ha de mo be ya sa na ti na do be ne de o de wa describe se de ha ti tirem oh ha na fa se ye adwuma wo tutu atete nti entum elodo a nti sisi ano kwa no na be wo ye adwuma no na ye gyina na ye lodo sisi a za no kwa kan so wo fa kwa akoto ade kwa oble nti me ye te ho ha no na mutua sika ye lodo ye sika mutua sai ye lodo kwatama ye tu booking fee 20 Ghana wo mo de chenchewe wo ho ne de entum che ade wo de ye mo because anya nchewe na mo de chewe a na ye watua booking fee a day na say na ti a minim MC wo mpanifo mo be campaign wa obi mo ba kra ba ye
Omo baye dia omo tu sesi ansa omo baye obi ade obaye omo baye omo wia no maja tu tiri so to suto an ye blessa ya la se wo fa bra bra na ye ni nkomo aha yi ne ye di hu nkomo aha te sei aw ma me se say dia aha atete pa aha no se dia aha na aye no wa ntontom na ade ama ya ho che ya wa pa mo ade mo pa nie atache sei mo ni je ho o mpa cho nka ye mpa ni sa ba sa na akoba no nti te se dia esre ni se ye mpanifo mo aye na mo sisi ha ma ye na yeso ejuma no nkoso ma ye efie be sei ni na ha ye sei oh me dia me ba ha enye we ntino mintimi nchira ni wa cha na de me dia no da be yo ni nyina nye wo hwesa de tie ya ne papa fidera da na afi na asa ya nka behunu utum sa wo ho ache enye suba papa wo fa France ba cho frame Razak Usman o ya driver ni wa ba cho me ejuma wa almost 96 na me wa aha wo ba wo sha Valentin boot wa ba cho ti se river pra supu nsuo to aha untumi fa yentumi nye ejuma ma yentumi nto ye sorry fi okokwan no wa na ya pamu ye eni bebi a be gina ntimpenifo no mu hwe na mu mbra na mu beboa ye wa adie ye hu kire wa you see aha ye central region Kaswa main road na make you it leads you straight into Greater Accra eye kurom town chese Kaswa was swag yeah wo ma Mpesuaso enso Kaswa de ehia wa lorry station main lorry station hey any etire ya wow just say aha tie ya aha fe oh nice papa ya omgusu timu omo ya adwuma efi ene atete na aka abomu na no yeso wuti afra now dia makwala dia ne dia utum say yes wo be me pa yie just say abote nanti wo ya MC fie bi e wo Kaswa na ogusu ya MC anti wo nam ha wo fele wo efi esu manti wo nam ha na wo san ka say wo ya MC ya we introduce wo say wo ya MC we dey ha wo fele wa anu ane say ayete kroma ati say ye hu ne ma bi ayetumi hwe enye ne ma ma de entumi enkoyi entie ya try adwene sade ye nde bia ne sa ne be no ye guso ya ye de enam eye wutu senya is constituency a ye ma wa hu ne ma hu do ma panyi His Excellency na do danko akufu ado wa ben so wa hu no tumi ya hu bibie because our driver for so tua to wo so nipa na hwe sade tie no a ahomte station na bia ya wo mugina loadie station said e wa ya tan aya ateche eho adane monka bia nti adama fo suro na ne obi total filling station na adane lorry station ya ma wo mo a amanfo ya efo card ko no wo mo ba begina ha daja wo mo fa card bie adama fo na wo mo ha no wo mo e wa ha se ne pese ne wo mo di nkoma obi esuro wo mo nya mema te se me ya me tere ma dwene me mai ye se na mai sa wo mo se na tere wo ma dwene wo mo suro ya wo mo tere so how dey bi wo ho na so wo mo ntumi nkasa chairman te ha so nkasa bra ye frost James Dauso na obi filling station total ma ba be pie mo ha ya station asai nsi omo abetu fence wo so mbe ya ma yen so omo nya wo hwe na ho nsi to na ata ho ho na ya teche passenger ntimi be gina teche mu mfuka iti na ya abetu filling station na yesu ya ja boso aye we odwuma na the filling station na adwuma bi mo because of kwa na omo ye ni nti omo break kakra na mo ma ja boso na ya ja boso ba mo so pa mo yan nti na omo nya ho no ma mo yesi aye sha ban enim na ban ya ma yan omo si ombe ya ma yan so still aye fie be se ni omo sati kan ya che aban fufuro ba yan so na se omo ba so omo be ya ma yan na egusu hwe enim ti omo tu fence so enim se omo na omo ba be ye still aye ho hwe nti pa ye sra ban se on hwe no ye ma yan na ye nya bebi njina lodu ye ni passenger fo ni bi so ni nkobo wo mo e fa ka wo Kaswa main lorry station ye ni bi ni nkobo e da ye frost the premier city aya na ate Kaswa na nti bu station ni papa mi no enye kwala de kra nti o to aya de pa e ma ye bre why nti mo mbo aye na mo nye seji papa ma ye me hu de ti e se aban na be ye because DPR team pedi for the scan o mo je o mo de ye oh o mo ye kurasefo no mu wo na mkan me ye driver ni ebani bo no o mo ye kurasefo because sika o mo die no enye sika ketua
What do you have baby? Dinner you load. Other than filling station, as all the cars basically the load here. Obi you class for that's all. Aban brem bisadeɛ na yɛ tɔn no yɛnya baabi kura ngina station hɔ nyinaa yɛ pɛkyɛɛ se ama yɛ kura yɛ ho tete ɔmo twa yɛ ticket no kɔ a yɛ hu ne ɔmo ba bɛyɛ yɛn wɔ ha nti aban brem na ɔmo yɛ bibi ma yɛ na yɛ brɛ paa aban wei yɛ brɛ dodo Adom na aha lorry station main lorry station tripe na market na ewo na me ba me hu se branti a wono etwi grofo de mama wo mo warranty boot e che no ese se won kwa afuom ewo mikurom adwuretia nya asem ketwa ese se wo wura ba bi a wo ho na so atachenti e no wa hye new material wo na ase nya asem ketwa wo edwomo a ye ton wa ye ton mako ye ton kwakwa ye to kontomre ba nche ne bode ye didi wo mso ka ho enso atacha ye muma ya senti e gina ha ne senti ketwa enso mi didi yeso omutu ato ya omo ha se e bi o maka so obi anfi ye baba ye campaign wa ha sabra e bia ye campaign no kura ye che omo nchanse bentoa ene ne ma se de be o meto aba na ye di piaka ba me ye frose na se mo ba ma ye wu ya ye be yale ya na wa ya Mpesuaso no na emoaye enu nti na abanisa I had to say chem ani so tai obi enti ma mpo betade ti obi edu kwa na wato de ope na oko wa hu man kesim dwom da man kesim dwom bacha statement wo so ma hu bacha eti mo MC ye obi wa o wa ni ye ti mi we de mo say de bia ticket 1 cedi wanga o so mo de yare amu kan o mo ba mo beja o mo de ko ye bi ya ka o mo sa fe no mo besiesia e bi say ni na bebre ya che enti na ahade aye de say na menya sure say mo wada na bia wa ha da bi eni a o mo bubu ne dada I'm not surprised and na me did yes ha so de aye bambo bi eni ha no secret da bi ye bra ha de ye bra ye wo bi opra ya wo bi opra oji ye jiji ti ballers kama na no makotu ye new market amamo ane na won person obeko no market pattern me scam de to me scam de to pattern me yekun me na me yeje nti se wad mo ko no market me yeska ko to pattern bi nti ha de me pa hasa se awo ho na ada stores nkote yakwa ye hu ba bi ayetena e ka tino bi mo baka cha da soro ho na se be bi we isu yi onye gom na sa ba ya so was what the station bi ayi ho market yi ho nti nka wa ye station na wode afemfa mu a ka bi a ebobo he kakra ye ni amanfo odi nkomo se ahai se de tie wo bope ese ye ni ma omo ana set say yo nti adwadi for na tro ma de wo so wo nko efio no fio wo nko wo mbatirem na meso mejira hai nti ne ye benya ayale ene ade a ye guso ya ye ma wahunu said ya ewutu senya is constituency said ya tie entu de ene me nante ne yanto aso ne mo apro na mpanimfu a wo munim de ya ye hwe kwan so wo munim de ti o mbeti ba ye bibia fa ho no wo me ya fa ho